I evo nas ponovo u Gamer 95. Danas ćemo igrati, ne igrati, nego napravit ćemo jedan squad builder. FIFA 16, mi smo ovdje već napravili, ali mi ćemo to sada sklonimo. Pa ćemo, ja napravim neki drugi, napravit ćemo cijelo, ne, koji ćemo tim? A napravit ćemo... BPL jedan. Ne bre. Napravit ćemo... kako se zove, Bayern München. Može, ajde. Znam kako, ali čekaj, mora druga ovo, kako se zove bre? Drugi tim. Ne drugi tim, ova. Izađi pomoć. Kako se zove ono bre? Formacija druga. Formacija. Ne, čekaj, ja ću naći. 4-3-3 je dobro. Da, 4-3-3, da. Ovdje naravno bit će nam Marco Reus. Nema ništa dobro napiše. Evo. Znači, čovjek, izrezaj pace, servisao sam shoot, ovdje će biti, ovdje, stavi ovdje. Striker, ali Lewandowski. Da, Lewandowski. Samo levo mogu da napišem. Ovdje napiši Ribery. I da. Vidi go čovjek, brzo. Ovdje stavi Aubameyang. Goce. Evo ga. Goce, tu stavi Miller, Thomas Miller. Da. Čekaj, ne, evo, sarađujem. Ima da izvedi kao... Evo ga Miller, tu stavi, čekaj. Gundogan. Ne znam. Znam. Goni. Evo ga. Ovdje sad stavi... Alaba. Vidi ga, brate, što je? Stavi ovdje... Subotić. Ne vem, samo napiši. Napiši Ne, čekaj. Ovdje će, da. Ne, ven, Subotić. Evo ga, Subotić. Ovdje znate ko su djete. I desno Dante. Pišček, brate. Dante, Pišček. Kaka ne igra tu poziciju, evo. On igra ovdje, matori. Nema veze. Vidi to radi! Malo se šalimo, ljudi. Vidi, može tako. Vrati Boatenga. Može tako. Malo se šalimo. Čekaj. Pišček jebote. Ne piše se tako, daj. Ne, sad C, evo, Pišček. Pa on ne igra nazad, prijebijem ti ma... Pa ne, izvinite, igra nazad. Soba, ali nema vezi, na gol se zna ko. Ne, evo. Evo ga. A za klupu naravno to će biti Lionel Messi, za svaki slučaj ovako tu, Cristiano Ronaldo. Ovdje ići će Neymar, Suarez, svi ga znate, ovdje će biti Bale, James, James, Rakitic, Suarez, Modrić, Modar, Suarez. I ovdje Suarez, čekaj što. Suarez. Ok. I ljudi, kao što vidite, ovo je naš tim. Znači, napad nam je Reus, Lewandowski, Ribery, vezni, Goce, Miller, Gundogan, odbrana bekovi, Alaba, Pišček, odbrana Subotić i Boateng, i Neuer golman, za klubu, da ne pričam, znači, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Bale, Rodriguez, Modrić, Suarez, znači ovo su best motherfucker. I hvala što ste gledali ovaj klip, da vam se svidio, ako jeste ljudi, ostavite like, share i subscribe, i ljudi moji, čao!